Pirates, for Mamelodi Sundowns, for Kaizer Chiefs, as well as Stellenbosch FC. And don't forget, there's an African Cup of Nations Championship coming up at the end of the year, and next year they... afuna ngapha ke banana dashboard sanda sevene skim solo bathemba lamahumusha itsotsi ebhakaniya itsotsi emnyama taza asebembona ke baso isikhukhune bathi la kunomdlali la asebemthatha beletha ngapha kusoke isikhukhuka right omara ifetsa 10-1 uyayicela ngapha nenkundla bathi siya esikhundle ngapha sibheka lapha ke Orlando Pirates phakathi boxini sebenza lapha ke muva Daniel ke bavimba lapha ke muva abawu lapha ke isikhukhune engapha ke nenkundla umgqilazi ogqile igqile igqimuza abagqilazi emgqilazi ukuthi igqim oyena phakila eloke igqimuza nje uyayigqula igqimluze igqila yena ke umgqilazi radio party yadliwa ke leli bhola master chef himself saphansi bathi nje let him cook awu banana dashboard sanda sevele skimsolo vathemba lamahumusha itsotsi ebhakaniya itsotsi emnyama Siphombule the master chef fijo yelapha ke Vusumuzi Mncube akafuna ukuthi azaphefumule ke lapha ke Vusumuzi Mncube ali abadlala ke APTLB yefuna lapha ke umgqilazi Siphombule 10-1 apolisa sibheka lapha ke umgqilazi ufuna lapha ke Siphombule nansi itsotsi ebhakaniya nansi itsotsi emnyama ethi yalwela leli bhola sikaMarisa United lapha lapha kuMakhokoba uyofuna lapha ke TLP iqembu lawa aseke aginqwe Orlando Pirates mangabe ke ivula isizini Vasco da Gama uyalikhumula iqembu leVasco da Gama uyayikhumula iBlack Leopards lidoda duba iqembu lapha ke Shangoni la Mutakalo angeyivenda nalo ke selike laginqwe ke Orlando Pirates mangabe ke kuvulwa isizini Ajax Cape Town nawo ke yadliwa nje kalole leli bhola lidliwa yilo lapha ke Orlando Pirates ela Nkosinathi Sibisi Dion Hoto Pele babela basentia uyofuna lapha ke Siphombule engapha ke lenkundla babela basentia Dion Hoto Siphombule amshiya phansi uthi nophepha umdlalo umdlalo uqhubeke sokuvula ke isizini sawu lapha ke iKaizer Chiefs ngayo lapha ke isizini ka 2012-2013 bedlala lapha ke amaZulu ngo-6-0 yiso ke iscore esilandelayo uzolandela lapha ke Mamelodi Sundowns 2016-2017 season beginqa lapha ke Highlands Park ngo-5-0 shintshiwe lapha ke umdlalo omuhle sibhekadle angazi ke kubekweni ngale ke nenkundla Tito emuva ufuna lapha ke ibhodle Sipho Chain uyafuna lapha ke banana dashboard sanda sevele skimsolofa liyadliwa leli bhola nali bhola lesikhukhune ke manje bazokwenzenseke ngendlela ke akade ke epredicte ngakhona Dion Hoto uqeda amadoda uyalwela leli bhola sibheka lapha ke Siphombule uzofuna ukushaya Janina awu banana dashboard sanda sevele skimsolofa themba lama master chef let him cook uyawisa ugesi ulina uyasicisha isitofu ulina uthi nje kwagoge zola sebenzile ke lapha ke Daniel Caroso qala phansi lapha ke Siphombule futhi ephakamisa mnandi isa ngapha ke lenkundla sibheka lapha ezoqala phansi lapha ke Siphombule uzomisa ke umdlalo unompempe sikaMarisa amvimba uSikaMarisa ayizobe seqala phansi lapha ke Orlando Pirates nange lapha ke Keleso Maghalwa shayiseke lapha ke uSiphombule amapheka lapha ke Elne Ntambo Tshepo Mashilwane engapha ke lenkundla sibheka lapha ke phasa ngemuva uTito ebefuna lapha ke Rankenga right omara ifetsa banana dashboard sanda semfene skim solova themba lamahumusha tsotsi ebhakaniya right omara ifetsa shintshi umdlalo ikhe ngaphambi TLP Mpokazi vimba jakalula leli bhola yena ke uMpokazi uyahamba uDion Hoto apolisa ubona lapha ke umgqilazi Sihlenduli sibheka lapha ke Siphombule right omara ifetsa Mufukeng
amazi ke abe lapha ke Medupi eThokolo ke shele ngako Shunwenkani umkhahlele lapha ke edolweni umshaya lapha ke edolweni akubheke ke asesala phansi ke Siphombule yanela Mbuthuma azokhipha lapha ke the radio man Radio Pane ebese ngena lapha ke Abdullahi Mariko akhiphe lapha ke Siphombule othe wathinteka ke lapha ke uSiphombule yanela